Ha kecil kai ya kena ke quarter final. Ha kena ke step ke Spain, Persia ya ke Belgium. Menem step ha ke por arba jisteng. Tela kurno da ke Spain ya ke nam job da Argol la Sigol. Di Argol jong ke Spain ke ba Sigol ke bala yaban tab da o Fabian Royce ha ke minit ke ba Laipau. Nangta ke Sigol pat ke bala yaban tab da u Michael Merino ha kabinit ke ba Prapopra. Bat ke Sigol jong ke Belgium ke balai bentep da u Charles de Ketteler ha kabinit ke ba Sapoe. Kena ke jelekai menimit ke Belgium Persia ya ke Spain kelong ke baitunat hadu ke takta. Henry la penlimno da ke Spain da Argol la Sigol. Bat yorung sendon ke Spain sya ke semifinal. Henry ha ke semifinal kalong ke B4 na ke Spain lara ke lebha nomor ba kan saya kenduk Persia saya ke Fran ha ke semifinal Persia ya ke Fran se lara kala job saya ke semifinal kan yorung no sah ke final shua bakan yorung ke Spain saya ke final tekan yakun Persia shua bat ke Fran ha ke Khatsantrik ha ke por khat arba jisteng men step tekan ikun Persia bat ke Fran ke Spain Persia ya ke Fran te hang ne kan saya long ke kami tenat susu ban ya keni ya ke Bandung sia ke final te kejel kai kan saya long keitenat hadu ke takta te swaban poi sia keni ka genti ba ke Fran kan saya lekai Persia ya ke Spain dengan penkan mau kendiat ba ke Spain ke lara ya ke nam job ha ke FIFA World Cup season kata house name Arajar Speu. Henry ke Fran ke lara ia kelam job ia kena ke FIFA World Cup hadu Arsin. Kata house name Cejar Knespa kena kupra bat house name Arajar Katpra. Ke Fran ke lara ia kelam job ha kena ke FIFA World Cup. Desa menta mano benra ia kena ke FIFA World Cup kamtam ha ke Khatsantrik kejelekai Persia bat ke Spain. Mano benra ia kelam job ha pedang ke Fran Persia ya ke Spain ha kena ka ganti ke bamta ke ban sa ikon ha ke semifinal te kajel kai kan salong ke ba itnat hadu kata te tang kaneng ngapan pau da kajil sungu ya pi baro ke bala kersian yang bar ngakerpat ba pin ai kajing kersian kajing pi da ke ba pin yai subscribe ya kena ke channel kajonga banganang la susu ban penmi sibun ki update te tang kaneng ku besbun ngin sa siampat ha tuwi petik video